Andu wa Musomali na Mukamba muvakani wa Tana River na Kitui nutiite mainiva andu eli meaku. Na ama hatuna haki katika serikali. Wa mama sisi tuko tayari. Tutafute haki. Tutoe nguo baada ya siku 3. Vakuvi akamba maana atano ni makiitie mathayumo makevitha kithekani cha Kathungu kila Kitui. Tatu zikiisha sisi tunamuondoa ama atuondoe. Ni makunite livoti kwa serikali ya Kitui indi vaimatambia mahaoswa. Itina wa kulunjwa ko ni Asomali. 5 wanabeba bunduki, 10 wanabeba panga. Ili watutishe, tutulie, watukatakate vizuri na panga. Mena via wa uvithuki wa kavinda konde. Mali ya Mugamba yeta muthenya na kwatuka kingi wa jioni. Yeta mo yeta tukuna muthenya wa getobea. Wa tobea muthenya tukune ko kakolika mundani hiye mundani. Yeta dangi. Ona yu meona via vala mevithite ni matona uvithuki wa ingi. Va ni sosoma Kitui wala enendi aya aingi mokite kwivitha va itina wa kwindi wa mayasia komana na kwa Alex Mutua nani wa Musomba ndini wa ndambuka ya Musomba Kitui Thakame ya Kitheka.